Ana wala ma birgo anta ha unko fo ma ka papa dine nan ka bila lo kan karanya dasba bi ana wala bi antri zon wa tebe nzan ye to ma pie to ko kan straight dalle shaden tahle ka te jini pyango gwaran ya to akata to asra gwaran puna den biene de da fana man de dal here ka to asra da zo dine nan karanya zon ye a first time ka kana te kirga video no wa yul mo mi sa present on social media ne so ha sham yala pamama ka share, ka like, ka subscribe. Aba na join to WhatsApp platform for more discussion. Tenang na maraba, that's all. Please share ma, ka like, ka subscribe. Please. Zon wat ko en to ko ke to ashe bi labo hunwa da ko kan mina ko labar kan na karme to na kadma tinyar pa she bi ta twasar ya to aka nerwenya zan kana tan shangatan twasar da ya to an tan shangin ba za ne ragum da nan pumbu wum shang yule ba karana interest nirba pam ko to ku nyira la bo ma mi sa president ma ne bo nan kana ambe lo shel pulo ma za ya ka zan ne bo na kana ambe lo shel pulo ma za ya ka zan ne bo nan kana ni ma ne tan kam daran dole shiram kena da zo la bo ma nyam na kadama sodane kanero dola an kana Iceland ngo kare nan kan nyon wom no ma ka bo na kana Iceland ngo ma la ye to alwa kan mo so mel de kan mo sel kare nyala kadama bo bo ma de ye to kan na wula kan yella amata mabziruma bako bohar mala private pune kan yalla la halakata bana la yeto alngoma ni nan la video karanya la de dome kan won kam to gona te kirga la be yiba sheyerma deble nan yeto akorla de le nya yum pargo be parsbo be nyabo ka jakam ka de nyen national anthem dozo kan bo no zoma nan yella yeto alma karanya de butun ka de matejia nzabra be nga tabaka da kunya kadma sample ngale da zo tikem la yeto apuna Iceland wa kanana sodan kanedwal kana Iceland wa kama other countries na ma Europe mo do ngompoya bama Iceland da pa Europe Schengen de no karpone do zo poy kanen vo so wonten kana Iceland de tumna kana Europe poy kana mbosala kana Iceland har kare yala ay kana Europe tourist ka zan kana invitation ka zan kana any EU country shanga and to use a passport in chan all 29 European countries ma puma Iceland no karapuna but ay chana ka barna kana Iceland anto kana Iceland da zayan wala a lare yan wahe da zo Iceland won ka yan kana because of benin talaba ma banen tala ballare banen tala bayuar na rabban shakam lozo poika adinya ak zanga lalan kana ba Iceland ngongona anyen nan sham karnya EU ka bio be Euro country ngo na alang mala ticket dinyan zan kana Iceland ticket ma me debe plaza la tarwo do tum na ma ticket ma kama ande bi Africa Ghana karwar na kan na tourist be invitation ka ticket ma wo na kadma an ngage ka wo ayan labla de na shiroma to ayan kana Iceland ngona abani der visa debo walgan sama nyila den san dran yala Ghana ka be ka bona ke ini EU be Europe kan tropuna ayan de la visa ka chan process la halan tan da ticket kana but I chena de punin na because of Iceland na part da pa European Union for demi ba jiro euro de biela de zosa de zo ka ba man de ba economic nerve shaka ma de viela de zo yon wa island kana de zo ayen nan shamya ka ba de nya abila Italy be Spain ka ba na kana nyen dala a ticket in and out karwor nan kana ma yon ma nan expensive ale yen yime de zo ka dar ticket mai in and out karlan tum tun al-arabia asane banto cheke karaya kadma la shel dem dia asane ngoma ba ponzan nyam vo bobgo anzan lapse kapala ay piana lala ba ku deport ni rala shabya na ka deportation ka deport nyala retena baratena me dia akam lala kapte ka labak baraten rame hal ballab ma ga batala ne va shabya option nyale dinyala ashimina kamnya adra ticket ma in konko especially kala sheldem jasan ma da poara yama nan expensive akuto jinimane the best way shall be in ta shambe time ay mal arabi ay ma yipala nan bande to yu kis ad dan shalana kan da ticket zanzanta
nyinke ka danzan zanta ka chang ai lab anyanga anto bol lare kai pa ma ticket ina out kamel packet money don an to ka ti pena kai to ashar kare bar ai ke ka ban man police ma be ban man tangban ma na zam ban man lare an ma ga flight ka chang na samla ka dima dit nan ka ai patin ya sashal kam yuma be yuma ta ka ta labna ka ba bang na nyina nda kana ka disamlon wa a yulum bongo pe shaka ma za ka be nyele la sam shel banda ma zan zan ta din tamma la sam ma da tuna yele anya be to ama na wo shambo o on le ko la ma this time na la mana tu ko zanga solo ka zan zo ta do zo kol ma la na ka pala na ko to defila so dende nan ka ai zan la arma ai be to yela ticket ma din za ai palabna banke ka yela ticket ma zo kana se de me ka tale shere so yomi kama baka embassy dem be Ghana kama other countries ma ka Spanish embassy Italian or whatever Iceland or Denmark I borna kana yango na la banka apply hal ni ro pamba mimi tourist baka I borna apply zan kana yango other countries na ma pragle bien me shanga bien me kama Spain na ten shanga bien me a submitter robe a can interview but Iceland because of banka embassy karnya Denmark nang da basha kan zana tarbama da ma Denmark be Norway banir ba ma ban nang da basha kan ma Denmark me I'm sure bane nyen nang ala interview barkali kyanga VFF office and to take a biometric kable bola interview anta boha interview ma yetwa but other countries shanga bian me dangunguna anto submit I can't take website requirement shelbon borma za ka mitele I am submit me kachang ba office tansma paragle bien high speed ba mala ayen apply ayen chan lo shel to take a biometric Canada ba mel ba den ban take lo shel pro tansma so kan mala wodan na tersham so ka chante take a biometric la tama pune ba office ma shi ka banzan a passport man chante te embassy ma ko decide dozo Iceland kandana pui ka te kana Iceland na la anyela nemvoso dinyela goma ka do na ti pena Libya ben ti pena Italy to aka gbana ka anvi gun wa aka gbana ka borna kana bansha anato zan kana danye tambora bansha banki daula banki abaka kan wasu bonale so la banki dawo ma danwo ngona anyele anto yolla rakab nan banki dama zanzanta banki dama kan ma ticket ka leji se kale nya dabsal shele Rome ka flight direct yirkana dinya hakan na ti ditim yongo da sanye ne ko kana direct hal airport ma shi ma port of enter ma nyene to ko yelba akan la tim dibna babe en lapsa ben zaman kyang tim dewshi bad yon nyela ben sha bam process tim dimma yom because babazana yura yon tim dibo tenan ye dabsarin kyar baza ye to apude ama solden na dorkan na yan wakata to asara but dene nan karanya la ajela selmen tanga kapo mare agbana yuma yibe yuma ta karanya la akobara na kana yan agbaza ani derme na da a ticket in and out karlantum na packet money karbiasane so gbaza abo ko kayan otuma biane ka wulen yaba yuare mbe yalla pam ko shehla biala I can't compare the whole Europe ma zahani lantaba imma so gbobla ngum citizen passport de lang gbobla a UK passport katum no hospital ti nanga de comparison hal di nyala la nirma wannan da la cleanen kami gbe German be UK kanan da cleanen kala nirma mi gbe Iceland wa kanan da cleanen yinirba tmanya zanga UK ne German na Iceland compare to ba bezora tamangma kama tuma don kunya tangban da zaka yelon mawo kama denyela kadama kolbo tuma nyere mana pabon kulin yele
UK, Iceland, Germany, Nigeria kadama Iceland wo yar lare en garbaza de zok bama karinyala anyala driver karinya anyala ngo tizan de za zan compare de za hayel tun kam ka am detention tum dele kariya zan da zorna ner tan ansi yanwa Iceland yare en garlatan sama za do zo Iceland ma de bi hypam Iceland baba sore bi kurcham na yile bi ba sore bi gbada jina do zo ban ka time na laba yaro because benin talaba ban sha kam kara doya you no pull na wa new year wona ko kana Christmas won weka kam ka gwamnati ko ma bum $1,000 1,000 something euro because I let this haza come in jara won tum no tumawo yunu kama ambian me la ma ko kam namba mi so na be yunu e shel fune kar kunyala new year kana be Christmas kana ka anda tum no tuma dabsa shel fune ma ka golma funu ka be yu ka maybe ka yuarden yala 200,000 be 200 euro ka gwamnati ma pa another 1,000 karnan 3,000 na dai yan ta pocho dan won biyero ko kana nci a kompan ma mi bazani le yan tom ta saukan lafiya na zan ta pocho shele ada kantas ma to yel dozo in every sector in the world I zan ka to compare here in Iceland Iceland ma ku banan better but inda ku ya na kadama ban deportable yom yele ba ku processor land ya dozo ba tangban ma ne jela ka bo bwani rezan yuma so ko nan de la fast de everton dozo kanya won mi pom mal passport kama na one yu akarnya amala adware piama amadia atuzuru bi angaba kanya de lan ma won punjila jama kama ka ta le Italy man Spain pour ta mabila wo ban pom jene nye passport ne ma nye citizen passport ne ma der parliament man zo Europe ma de dolbe yelia manangera le ma Iceland is the best of racing kit kama ka wum se behini mane nyima tamabilo pragala bielme ba do abe Italy, Germany, France, Spain, Jabo Kalamba, ba behma, ba banan yela dagbamba, ba banna ba manam za hanyela northerners be Ghanaians. Ba ko to yela to alma, ba mi tombo wumde selmesel paharazo. But dion bima ni kana. We nyela bi son semjen yelanga. Kala nye selmesele. Kanyam bango mama yongo ma le nke maka tupno tuma yongo ma be nke ka doya ka ba dera do zo yongo life ke maka so kam tumno tuma other countries ayen chantinya ka pab diba manga anzan lebe kama odome in the name of odwarme ka gwamnati yu no ma yongo akoto nyela bango ma do zo ay gbe now ne ka bi te piana Italy and be other European countries ma pune kai nye gbana ka gbana mai papa na pompa ai pa di la tama na passport I go be Italian passport Spain passport walgan sam jel me ka ke nem so mala document kana nke pompo yi pa di la passport walgan sam biera pune do zo America gaba ma tamala mala 1 year document be 2 years document be 10 years document kana nke ngbo passport I can other countries but to gbobre 10 year passport no ma Sweden Germany kanu to zangle untum tumani man by Iceland lai bon ko jima na ala ko gbla passport ma anone kan to zangle tuma dozo zoma social den kana Iceland yeto anbe huwa tinya dabsale de tim jibnin yasham kake ndi tim Italy nyagbana kakana Iceland anti tim ka nyagbana I watch next video man twasara yeto how come ka wala yara ba surviving life gwara yeto aka man twasara yaran dimane
naran di shaba na tran ni dul shele karanya gwahgwae dan ka tran twasara nin yin gbaza ni negi ne yanke ka so habiane kala banwa ma karbadia ai na interest ne yetwa shinga na twasara ma man appreciation zan kana saran yami ka like video ma ka share ka drop a comment na ku bor shelza asan balama ni bor mi sa on social media. See you on my next video.